Benshi muri twe bazi ko telefone zitajya zisaza. Ese nibyo? Igisubizo ni yego, kuko ikintu cyose kiba cyakozwe kiba gifite n'igihe kizarangirira. Ariko abenshi muri twe ntabwo baba bazi igihe telefone zacu zizarangirira. Uyu munsi rero muri video naguteguriye ngiye gukwereka uburyo wareba igihe telefone yawe isigaje, kandi ndakeka yuko byagufasha kuko byazaba wari ubizi waranabyiteguye. So icyo usabwa rero nimba ugeze hano bwa mbere nuko wakora subscribe, ukadusapotinga yaba ari inkuru ikomeye, ikindi kandi ukanasharinga abandi batazi ibintu nabo bakabimenya. Urakoze. Ngiye gukwereka uburyo bubiri rero uzahitamo ubukoroheye muri bwo. Bwa mbere wajya muri telefone yawe ugiye bisanzwe n'ubundi wandikamo akanyenyeri akego 125080 akanyenyeri 369 akego. Urabona ko bazahita kwereka igihe telefone yawe yakorewe. N'iyi ngiyi urabona ko yasobanurika yuko yakozwe muri 2021 mu kwa 9 ku itariki 15. Nawe urabigerageza urahita ubona igihe telefone yawe yakorewe. Noneho uburyo bwa kabiri ngiye gukwereka, urajya muri telefone yawe n'ubundi bisanzwe, kugenda wandikemo akanyenyeri akego 06 akego, nk'ugiye kureba serial number ya telefone yawe. Noneho numara kubona serial number yawe, urabona iyi serial number yawe ifite kode nyinshi. Ureba iriya mibare ya mbere ine ibanza. Umubare wa mbere uba ari itariki, umubare wa kabiri ni ukwezi, imibare ibiri noneho ni umwaka. Urabona ko ngewe ni 3/5/20. Urabona ko iyi telefone yakozwe ku itariki 3 z'ukwa 5 2020. Ubu nabwo ni ubundi buryo wabigerageza. Mu ugerageje buriya buryo bwa mbere bikanga, ushobora gukoresha ubu ngubu kandi abizi ko byakwemera. None ukeka ko umaze kumenya noneho igihe telefone yawe yakorewe kugira ngo umenye icyo usigaje. Ngira ngo urabizi ko ubundi telefone igira garanti y'imyaka 5, hagati y'4 kugeza kuri 7, ariko inyinshi zigira imyaka 5. Nkuko mubiruzi, noneho ubushakashatsi muri 2015 bwasanze ko telefone nyinshi zikunze kumara imyaka 5 cyangwa hagati y'imyaka 4 kugeza kuri 7. So ubwo rero umaze kumenya itariki telefone yawe yakoreye, ushobora guhita ubibara watise ugereranyije n'igihe telefone yanjye yakorewe. Urumva ibura imyaka ingahe ngo 5 yuzuye. Icyo gihe ushobora kubimenya, wasanga buri mwaka ushobora gushaka uburyo yenda wayigurisha ukaba wanagura iyindi. Ariko mwibutsa yuko iyi myaka ishize ntabwo telefone yawe ihita ikwama burundu. Oya, irakomeza igakora, ahubwo hari ibintu bigenda bihindukaho bike bike. Ugasanga hari nk'ibintu yakoraga ariko itagikora, cyangwa ukabona isigaye ikora gahoro cyane, ariko uko bigenda hashira umwanya n'ubundi hashira igihe kinini biragenda igapfa, no kugeza naho bigera ukaba wemerewe emergency call yonyine gusa aribyo wakora neza, igihe kizakazagera wowe ukayijugunyira. Rero ibi ngibi biba byiza iyo uramutse ubaze ukamenya igihe cyawe telefone zarangirira, ukaba wanashaka indi. Rero reka mushimire wafashe umwanya ukareba izi video zacu. Urakoze cyane. Nanakwibutsa yuko wakora subscribe nimba utayikoze. Ikindi kandi hari abantu benshi baba batazi ibintu, biba byiza ubasharinze nabo bakamenya uburyo bikorwa. Kandi nanone hari ikintu utazi watwandikira tukazakiguraho ikiganiro ubutaha muri comment. Urakoze cyane.